Балалық, огренув верзулар вақтыдыр. Кім ве насыл olacakмыз? Озымыз іле келечекке нелер алacakмыз? Бұл суаллерге адам өмрінің айны шу деврі жавап бере. Истегіміздің көчу есе оларның еріне келмесіні белгілей. О да келечекнің хатырасына қалыр. Аким Джемилев 1918 сенесі майыз 9 күні Алуштадаки Көчүкөзен көйінде дүнияға келді. Біраз вақыт кешкен сон Джемилевлерінің қорантасы Ахмезжетке көче. Мында Аким оқув юртуны бітіре. Ойынға әвес олған ве музыканы севген генч белі ойын ұстасы Усейін Баккал ile таныш ола. Babam açışına göre günden bir gün soyumuzdan bir tane adam bir bala getirdi. Bir 15 yaşındaydı. Görmesi güzel, uzun boylu, dilber lançık. O dese Hakim Cemilik eken. Soyumuzda Hakim Cemilik'in abdestinin akayı. Hüseyin Ağa, bu bala bek istiyor oynamağa. Bu balanı alsa özünün mektebime degen. Hakim dayım. Babam alaman degen, algan onu. Birkaç yıllar o katlagan anda. Çok balalar katlagan. ...1936 senesi ise 18 yaşındaki Akim Cemilев Kırım Oyun Devlet Ansambli Opera ve Ballet Teatrının solisti ola. Ağır Ava, Yavluq, Çoban kabi Kırım Tatar oyunlarını buyuk ustalıknen icra eti. Яш артистінің репертуарына чешет milli oyunlar кіре. Оларның арасында Эрмени, Гурджи ве Азері oyunları да бар. Бойледжи яш истидатлы ойынчы ось ведігер халқларының севгісіні қазана. 2 yıldan son ise o Москвада өткерілген Советтер Бірлігі халқларының ижади фестивалінің лауреаты ола. Бұл ғалебе оны қанатландыра ве илхамландыра. Женг башлана. Аким Джемилев топчу ола. O Сталинград müdafasında, Kurskaya Duga çatışmasında, Belgrad, Харьков, Aleksandriya, Kirovograd ve Kiev kabi şehirlerinin azat etmesinde iştirak etti. Dresden ve Praga'daki uruşta ozunlu gösteri. Cesurlik için, cenkte göstergen yararlıkları için medallerinin, Kızıl Yıldız ordeni ve 25 fahri yararlıklarının mükafatlana. Bundan da gayrı 1943 senesi 4 ay devam etken Dnepr için çatışmada cenkleşe. Şübesiz ki bu yerdeki cesareti Sovetler Birliği'nin Karamanı unvanına layıktır. Вы представьте себе картину. Идут плоты. Мына бойле şeylerini көз огыңызге кетіріңіз. Саллар ялдай, küçük катерлер кече, бір ялыдан башқа ялыға силаны, sonra askerlerini alıp keteler ve lahre. Бұлар Днепр өзенінің сақ kenarını пекітмек үшін yapılaydı. Avada қырыcı uçucular, başlarga balabandan balaban toplar parçası, bombalar ve kurşunlar tuşu. Bir yerde bir şey patlay, başka yerde adamlar ile kater ya da sallar avdarıla. Her şey ateşte. Акимнің hesabına göre onun salısı silahını tamam yalığa alıp keti. Ama yalığa yakınlaşkanda onların üstüne mermi parçası düşe. Patlaf neticesinde salını egiltire. Salafetten top yuvarlanıp keti. Akim ise öz gücünen silahını doğrulata, sonra doldura ve düşmanlar ile atışı başlay. Düşman pekitmelerine, tanklarına karşı ateş açam. Cenk vaxtında boyle kaydı var idi ki 1943 senesi Dnepr için çatışmada iştirak etken cebcellerge Sovet Birliği'nin Karamanı unvanı beriledi.
Урушлар біраз тынчланганда Аким артистке чевіріле. Ось ойын вейерлары или достларыны қовандыра. Сон Кеннеди жебеге елала. Biz ana bu tek arançık rahatlık vakitçikleri ol, cenk vaktinde olganın illi demek tek aran gönlünü çözmek için hem yırcılarımız var idi. Hem de demek ondan kelgen kim oynamaz dese çıkıp oynayaydık o vakitte. Son gene aman front başlaganda gene demek cenk'e devam edeydik bu meselenin. 1945 senesi mayıs 9 günü onun dostları Nusret Şabanov ve Mustafa Bektaş endi uyken serjant olgan Akim Cemilev'nin doğan gününü kaydetmege isteyler. Badeler koterile, apansızdan top ateşi ve tüfek sesleri işitile. Bu sesler galebe sesleri edi. Baxt ve kuvvançqa sınır yok. Nihayet herkes evge, öz qorantalarına, tuvgan Kırımına qayta bile. Amma cenkinin sonu evge qaytuvını işandırmay ve yanı sınavını hazırlay. Akim o zaman Sovet işgal ordusunun terkibinde Praga'da bulunaydı. Ona yanı pek muhim ve tehlikeli vazife berile. Yani 15 gün içinde Ulu Vatan cenki galebesine bağışlanған bayram konsertini teşkil etmege emir etili. В Праге был назначен... Pragada butun Sovet ordular yolbaşçılarının toplaşıvı olup keçe. союзных войск. И вот для того, чтобы Toplaşıvdan sonra muazzam konsertni göstermek planlaştırıla. Onun ötkerilmesi için bir hafta evvelsi teşkili tedbirler geçirildi. тех, кто Bu işnen uğraşacak adamlar toplana. включая даже O zaman misal olarak Boris Moiseyev gibi belli olgan artistler ve başkaları da davet etili. вернее, Ama ular kelmey, yani böyle tedbirde iştirak etmege korkalar. Ne için şimdi hikaye ederim. в городе Bu toplaşu vaxtında Çexoslovakiyanın paytaxtında, yani Pragada Lützerna konsert zalı 3 tank sırası ile qoralanğan edi. на случай Böyle iş kalgan düşman gruppaları binanı частично оставшихся patlatmasınlar dep yaptırılaydı. Tedbir buyuk sırnen ötkerilgen. При этом этот вопрос Konsertnin baletmeysteri olarak Akim Cemilev tayin etili. представлять Tedbirde iştirak etken adamlarının çoğusu hatırlay ki, многие, кто oyuncu участвовал в sanada этом bir küçük hata bile yapsa, ölüm cezasına tuşe bileydi. грозила смертная казнь. Solistler için bu büyük yük olğan edi, ama dayanıp oldular. 1945 senesi sentyabr 18 günü Pragadaki Lucerna adlı opera ve balet teatrı binlerinin adamını toplay. Muazzam bayram 7 saat devamında geçerek büyük muvaffakiyet ile ötkerildi. Akim Rus ve tayfa, sonra Lezginka, Ukrayin oyunlarını oynay. Ama tantanalı konsert istidatlı oyuncu Akim Cemilev'nin icrasında en sevimli oyunu Haytarma tepmesi ile yekünleni. Seyircilerinin ayrıtı samimi algışları ile ifadelenip toxtamay yangıray. Bin 1946 senesi baride Akim neyse demobilizatsiya ola. Ama evge qaytuf umutu yerine kelmey. O ve arkadaşları Orta Asiyaga yollanıla. Birazdan qara haber, yani Kırım tatarlar Kırımdan surgun etilgen belli ola. Tashkentke kelgen son Akim komendaturaga yo'lala. Qorantasi Bekobodda olganini bile. Jebejini tek bir sual kederleti. Ne için o vatanını qorchalab, bugun ejnebi memleketde o'z soylarini qidirmalı? Cevap yok. Bunun yerine o jebeji
мечбури көчіріп келгенлер арасында кіріп, мемлекет içinde сербез долашып оламай, ве махсус комендатуралар незарет астында bulunmakta. Ama vaqt bir yerde turmay. İstidatlı oyuncunu Yangiül'de yerleşken Taşkent Vilayet Teatrı'na solist olarak davet eteler. Şehirnin yağ ve pamuk işletuv zavodlarında bedi aveskerlar takımlarını meydanga ketire. 1952 senesi pamuk zavodunun başlığı Cemilev'nin takımına bereket bayramında iştirak etmege emir ete. Kontsert Taşkent'te keçmeli. Akim ansamblının riberi olarak ketmege mecbur ola. Ama komendant razılıq bermegенде şehirden başka yerге barmacağını bildiре. Zavod yolbaşçılığı bu sualını çözeceği hakkında söz bere. Kontsert muvaffaqiyat ile ötkerile. Artistler, ediyeler, takım ise Fahri Yarlıqnin evge qayta. Ama sabah Akim Cemilevni yaramay bir vaqa bekley. Açıq, көріңіз. Cemilев Akim, Ebet, sizni yaqalaymiz, yurіңіз biznен. Комендант еміріні бозғаныңыз, шehir sınırlarından кеткеніңіз үшін, Akim Bey 25 yılға hapis etileceksiniz. İmzanı koyunuz. не üçün? Мен курс kuruşunda qanlar toqdim. Kiyev, Kharkov, Belgradni azat etdim. Men Stalingrad müdafasında iştirak etdim. To'xtanız. Leytenant, ne oldu? Qani anglatınız. Cemilев, komendant rejimi şartlarını bozdu ve vesikalarını imzalamağa reddetti. Şahsi işini. Мен жебежі, 4 ай devam etken Dnepr üçün çatışmada jenklешtim. Arkadaşlarımның көңілеріні көтермек мақсадымен урушlar arasında олар üçün oynadım. Ne için men ve benim jebежі dostlarım bütün jenkni beraber keçip, gurbette öz qorantalarımızны qıdıramız. Ne için biz o kadar mükafatlar ve fahri yarlıklar ile satqın olup kaldık? Ne için benim halkım öz ana toprağından sürgün etildi? Qararım boyunca işni to'xtatmaq. Siz ise jengde qazangan ordenlerini anda-mında atmanız, ko'tarib oliniz ve boshsiz. Stalin o'li. Ve halkımız bir yerden başka yerge serbest şekilde denişe bile. Ama vatanға qaytmağa çaresi yok edi. Şu zaman Akim dostlar ve zenatdaşlarını tapa ve olarның beraber yanı oyun ve yırlar takımını meydanға ketire. Sonra ise bu takım Haytarma Devlet Ansambli deb adlandırıla. Akim Cemilев anda 1957 senesinden başlap 1979 senesine kadar baletmeister ve solist olarak çalışa. 70'ten ziyade oyun koya. Olarның arasında dünya halklar oyunları da kire. Baktlı gün geldi ki ek ansamblini koştular. 39 senesi. Yalta ansamblini, Kırım ansamblini adı koydular oyun yer müzika ansambli Kırım Tatarlarını deyip kaytarmadı gülüyordu. Yani ana anda şerfinlik başıydı rejissör İlyas Bakşış, Hüseyin Bakkal baletmeister, ana anda Selimiye Şelebiyeva geldi, Anife Şolokova geldi, Rüstem Gaziyev, Şabanov geldi, Rekat Aslanov, Aytullah Jirce oyuncu Eyzaran'ın babası. Ana onlar anda bir güzel ansambl yaptılar. Akim anda solist olarak endi oynayıp endi hazır edi. Korku bilmez ve istidatlı baletmeister Kırım Tatar Milli Hareketinde bile iştirak etti. Birkaç sefer semeddeşlerinin Moskvada Kırım halkına ait aq hukuklarının qorçalanmasını talap etti. Akim Cemilев tek 1988 senesi
Гайрыдан Қоруф ве халқымыз тарафындан өткерілген бір сыра күтлеви нумайышлар нәтижесінде Қырымға көче. Ватанға келіп, Қырым драматик театрны мейданға кетірмеге ниетінің пешінде юре. Бұл ішке Сулейман Умеров, Ильяс Бахшиш, Айше Диттанова, Мухсим Османов, Сидхалил Османов кыбы меслектешлері де қошыла. Ниайет арзусы еріне келе. 1989 сенесі театр ачыла. Оның бедері бірі Ильяс Бахшиш, балетмейстер оларақ Аким Джемилев тайын етілелер. Бин 1944 сенесі Аким Джемилевге Украинадан нам қазанған санаат эрбабы унваны беріле. Ахмет Жете истидатлы ойыншының 75 елығына бағышланған юбилей концерты өткеріле. Доған күнінен хайырламақ үшін Джумхуриетінің бірінші шахыслары, сой-соплары, зенаатдашлары ве достлары тәдбірге топлана. Sanat sever, kara kaşlı, şan başlı, orta boylu, namlu soylu, işkırlığın kararı yok, aki, kartlığın zararı yok. Сон кесефер Ағырава ве хайтармасыны Селими Челебиеванен берабер ойнай. Зал ой севімлі артистлерні Гурдели ве самими алғышларынен қаршылай. Ве санадан білейі бермеге істемей. Концерты иджади йыллар бойынша нәтижелер чықарыла. Народное искусство – это лицо и история любого народа. Поэтому самое главное – сохранить фундамент народного искусства. Вот, чтобы сохранить наше народное искусство, я около 60 лет провел свои бодрые годы, значит, на сценах создания нашего народного искусства. Аким Джемилев узун ве итибарлы аятны кечірді. Юрегі 84 яшында тоқтала. Истидатлы ойыншы арамызда олмаса да, оның омырышы талебелерінің ойынларында девам ете. Балетмейстер ақында хатыра есе, она яқын олған адамларының есінде бұл күнге қадар яшай. Аллах оны өзіне азиз адам кібі алды. Бүгінде бүгін достлары ве танышларының хатырларыны талил еткенде оны пек урмет еткенлеріні көрем. Руху пек хави олған адам еді. Мераметлі, шефқатлы, күлер юзлю инсан олған. Қырмызқаны бөле темезеді айта еделер. Оның табиаты бек серт олған. Uzun boylu, körmesi dilber, bek terbiyeli adam edi. Terbiyesi bek büyük derecedeydi. İstidatı balaban edi. Ana meni bilgenim o Akim'miş. Бүгін алсақ, Қырым татар халқының арасында Аким ағадайын, Рифат ағадайын, Шевкет ағадайын ойыншылар жоқ. Мен өзім де ойыншыдым. Мен өзім 20 жыл ойнадым. Мен оның үшін айтам, олғаны дайын. Аким Джемилев узуне урмет ве шан шуретны, артистик истидаты ве урушта топчу жесіретлігіні көстергені саясынде қазанда. Біз Қырым татарлар үшін о халқынан самими оғлу. Мизажлы ойынчы, истидатлы хореограф, ақиқи артист ве халқының севімлісі оларақ қалыр. Сенің юрегінде янсын сана берілмеген елдіз. Әм асырларнен яшасын халық есінде истидатын. Қырым татар садық оғлу, оның ері ве ғұрыры.